Pasteur Wezon. Kafu ne mau. Nenye be ele njo le ndikani ele radio agba mebe kafu ne mau. Medo jana mia do meto de sia devant ndikani abe subo toke yamme. Eye mia do meto 400 le keke bli bo 400 me. Nyame yo 400 we de kakpakple mi le tcho te pe mi le mau nya gblom le fifia. La me bia be mau pe ya yira ple nuse ne tso teƒe ya kode miawo kata nya pa gbedzi le Yesu ƒe ŋkɔme aleke mawo le nukunuwo le mia dome le teƒe ya la nenema pepepe wa nukun ne miawo nya pa gbeme ma le Yesu ƒe ŋkɔme mia do gbe da fofo mie de akpe na wo ndekanyi ya mie yra wo ŋkɔ apeto akpe na wo elabena eyo mi be mia subo eye ne mi le subo la eyirana ne mi le subo la etuna kame Nemi le subo la ya yira wo srana to jipo apato me do gbeda ma me sia me ke van dia be subo tepe ya la ne wo nu me toto la lesike ne nana vovo ame le Yesu pen kome me do gbeda be do pe wo ya yira jira me sia me pa gbe me le Yesu pen kwadie mi do gbeda le kagbona ke be amen mau ne yira mi nani fa Dia, yeva Mose pas le velia, Mose velia taton. Nyakle, pipe amandrelia, Mose velia taton. Pipe amandrelia, on le dit pe. Eye nou kapeto glona o, egale glona mi eglebe nyenyem Yehowa, eye nyemetrona o. Yehowa globena, ebe mekpo alesi wole dukola tem de anyim le Egypte kem eye mese operli si wo do mau se oli dodo mau se wo akpa vifafa o eye atutu adati o le Yesu eye ebe ye kpo alesi ke wa pedi ejikpola o le mia tem danyi eye ma menya mia pe veve sese o kike amenya eglobe eye mediva Yehowa be mediva be madewu le Egypte to sime eye makpolo ayide anyigba siaji ayide anyigba sinyo eye wololola afisike notikple anyiti bodo maula koko dade tepe nyuya de lo pikpe am wolia ebe yata mele dowum de pharaon bon be na kplo nye juko Israel viwo ajoe cho Egypte watogo cho Egypte watogo acho ope Egypte fie ndia maule dogo ele dogo le bablau katsame ele dogo le edoyo katame negeje ele dogo le jogbevuen kaka yo kata le kore jiwa maule koko otoleme eye afimia geje jinu ye yamea nu ye ye wala chegome jijo ye nu metoto ye o elle va peto le koko le dogo cho gbegble me le dada nyegba sikeji nochi ple anyichi bodo nyame kwe Mose velia ta den eta madelia pipe am wie ton agro be eye Yehowa agro na Mose ple Aaron bena tepe ya eponu na Mose chan eye Aaron ha va pedenchi eye mawu be nyame tro Mose jegome Aaron va pedenchi eye wo katan wa yi adegbepa eye wa dokpe Yehowa pe nyaji ike ocho na Mose mie jegome eye mawu echo nya nami be ya kplomi adogo akplomi aide tepe bubu eye Aaron hava va kpede wo enchi nenema ke nuto me kplo lao va kpede mi enchi
osɔfowo mawudɔwɔla vovovo va kpe ɖe mía ŋuti nenye be ekpe ɖe mía ŋuti abe aleke Aaron kpe ɖe Mose ŋuti la enya metrɔ o lo le wolea nenema ko le mawo be yetsɔ edɔ na wo yeɖo dɔ ɖe na wo ne wowɔ na Israelviawo eye woawɔ hã woada ŋe na Pharaon woaɖe Israelviawo dogo tso Egypte nyigba dzi. Naneke ŋutɔ menye mɔxenu o, naneke ŋutɔ ma atrɔ enya o. Mawu ƒe nya ale wole totototoa ebe ɖewo dogo kplɔ wo yi enya ma pɛpɛpɛ Mawu gatsɔ le mía nam egbe. Ta Mawu nya gblɔla ɖe kpekpe yi ke le gbɔgblɔm be gɔmeɖokpe yiwo da ɖe anyia ye dzi eye le Mawu nya tum ɖoa ele ne be wòaɖo kpe wòaɖe gbeƒã wòagblɔ Mawu nya ma pɛpɛpɛ na keke bliboa katã Adamowo dogo tso nu vɔ me to viviti me ava Mawu ƒe nyanyui nukunu kekeli la gbɔ ebe tete Yehowa ƒo nu kple Mose kple Aaron eye wòɖo ɖe Israelviawo kple Pharaon Egypte fia gbɔ ebe bena kplɔ Israelviawo atso Egypte nyigba dzi. Mieva teƒe ya le ɖoɖo ya katã me le dutoƒo nyanyui kaka ya me le Mawu nya ya me le nufiafia be gaƒoƒo ya me be Mawu nana mi vovo eye menye be Mawu ana nyea vovo lo tika wo ɖe ewoe le radio agbawo ɖe hã de gbeƒã gblẽ sesẽ ɖe be meva ɖo lo be maxɔ vovo tso Mawu si nenye be mekpɔkpɔ vovoa axɔe feflae. Mawu nya yi míase ŋdi ya be tanya nye Mawu be vovo nana ame to xɔse ɖe Mawu nya dzi. Mawu be vovo nana ame ɖe ewɔna ɖeka kpakple xɔse yi ke míaɖo ɖe Mawu ƒe nya dzi. Mawu be nya xɔse yi ke míaɖo xɔse le Bibla nu ye nana me vovokpɔkpɔ eye míakpɔ Mawu nya ya ɖe ɖoƒe etɔ̃ me akpagbãtɔ gɔmeɖokpe si ke dzi Mawu tona nana me vovo to xɔse me. Nuvelia yenye vudo yi ke mevɔna kpɔ gbe ɖo yi ke ana mi xɔse eye tɔ̃lia ale míali ke anɔ xɔse ƒe mɔ la dzi ɖaa ye nu yiwo katã to xɔse me ye míaxɔ katã ɖo to xɔse me. Nu gbãtɔ nu ke nye gɔmeɖokpe o, nu ka natema leke na woato xɔ ne gɔmeɖokpe mele o, nu ka tema o ne gɔmeɖokpe mele o, mi hiã na gɔmeɖokpe eye tso keke gɔmedzedzea me ke Mawu ɖo gɔmeɖokpe anyi hafi Mawu na ɖo kekea gɔ hã eɖo gɔmeɖokpe anyi nenye be wogbã gɔmeɖokpea ɖe nu ka me dodza tema wɔ o. Ta nu gbãtɔa eme ne kɔ na wo nyui ɖe yenye gɔmeɖokpe yi ke dzi míato akpɔ xɔse. Mose velia tame weve Mose velia ta weve kpikpi ame wuievelia ebena eye mele Egypte nyigba dzi toge le zama me eye Mawu amewo kple lãwo ƒe ŋgɔgbeviwo le Egypte nyigba la dzi eye maɖe nye ŋusẽ afia Egypte trɔ̃wo katã hã elabe nyee nye Yehowa eye ena mi ganya le kpekpe 13 me be kpekpe 13 ebe ʋu si anɔ xɔ si me miele la nu la ade dzesi mi elabena ne mekpɔ ʋua la mato mia ŋuti eye fuwame aɖeke magblẽ mi o ne me yina Egypte tɔwo wu ge o. Eye nye gɔmeɖokpea ele be woato ʋua me, ele be ʋua natsɔ wo dzi, ele be woanɔ ʋua ƒe nubabla me, ele bena ʋua
na le tsinao wa de dzesido eye nye gɔmeɖokpe atanovi nu sia nu yi ke miawɔa Yesu be ʋuase gɔme be nye gɔmeɖokpea lo Yesu be vɔsa yi wowɔ le Calvaria gɔmeɖokpea ma ye nye gɔmeɖokpea elabe nye vɔsa kpɔtsia yi wowɔ be yatsɔ axɔ mi aƒle ema nye gɔmeɖokpea na nu sia nu gɔmeɖokpe ne nu sia nua ye la na wo be Mawu ana wo vovo to xɔse me nua me tɔ ga le teƒe ma hã matsɔ fia mi gbã miakpɔ ŋutifafa kple tsɔtsɔke na xɔse si ke ɖena me xɔse ɖe li ne le asiwɔa ye ɖena me tso vivitsi me ava kekeli me ŋutifafa kple dzidzɔ ŋutifafa kpakple tsɔtsɔke ye velia miakpɔ tsilele na me tsilele me to xɔse me si ke la klɔ mia ŋuti egbea ele xɔsea ele ko abe ale yi ke ye elo tame kpe alo yɔna be diama ele nene etrɔna kɔla vovovovovovovo ne trɔe alea nakpɔ kɔla bubu ne gatrɔe ɖekea agakpɔ kɔla bubu ne tagbã miakpɔ ŋutifafa kple tsɔtsɔke to xɔse ma me evelia miagakpɔ tsilele kpakple ale wɔna mi kɔkɔe ye nutɔlia miakpɔ ale si miaxɔ ŋusẽ xɔxɔ to xɔse ke doa ŋusẽa me nugbãtɔa miaƒo ƒotsɔtso tsɔtsɔke kple ŋutifafa to xɔse si ke ɖena me ne va Yesu gbɔa ye eɖe asi le nu vɔ̃wo katã ŋuti eye eɖe asiwo alɔwo nuyiwo ŋkuwo kple towo nuwɔnawo afɔwo nuameti bliboa katã eɖe ameti bliboa katã dogo tso nu vɔ̃ si me ye etrɔ megbe do nu vɔ̃a gama me ye Mawu tsɔna nu vɔ̃ kena mee ma ye wònana me ŋutifafa Luka ƒe agbalẽ ta mandre kpekpewu blandre vɔ ne ebe mele gbɔgblɔm na mi bena ebe wò nu vɔ̃ siwo sɔgbɔ la wotsɔ ke o nyɔnu ya eva Yesu gbɔ eye Yesu gblɔ mawunya nɛ eye nu vɔ̃ ƒe agba le kpem nu vɔ̃ ƒe agba ele te ɖe dzi eye wònɔ avi fam eye Farisitɔ le gbɔgblɔm be mikpɔ ya ɖa mikpɔ Yesu be nye nyagbɔɖila eye eɖo la nya be nyɔnu ya nu vɔ̃ la ye nu vɔ̃ la ye eya ta wonɔ fa vi ɖo nu vɔ̃ la ye eya ta ye eƒe dzi gbã gudugudu ɖo nu vɔ̃ la ye eya ta wole trɔ le eƒe dzi me le avi fam ho alo le kɔ aɖatsi ɖe anyi yoyoyoyoyo eye nyɔnu ya di be yeatrɔ eye wofa vi Yesu gblɔ nɛ bena nu vɔ̃ siwo sɔgbɔ la wotsɔ wo katã ke o kpekpe blatɔ̃lia ena minya eye wogblɔ na nyɔnu la bena wo xɔse la de o ekpea xɔse aɖe li ke ɖena me xɔse aɖe li yi ke ɖena me be heyi le ŋutifafa me wotsɔ wo nu vɔ̃wo ke o teƒe ya nyɔnu ya wotsɔ nu vɔ̃ ke eye wòkpɔ ŋutifafa ye ŋutifafa la ege ɖe yeƒe dzi me ne neva aƒetɔa gbɔ nenema ye wotona xɔna kpɔna ɖeɖe eye Mawu be ŋutifafa age ɖe wo dzi me miakpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta 1 kpekpe gbãtɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta 1 kpekpe gbãtɔlia azɔ esi wotso afia na mi to xɔse me la nɔvi mia ŋutɔ nya be nyadɔdɔwo mate ma tso afia na mi o miaƒe nyanutsotso ɖeke ŋutɔ mate ma tso afia na mi o wo nyadɔdɔ ɖeklemi ɖeke ŋutɔ mate ma tso afia na o lɔya ɖeke mele anyigba dzi yi ke atso afia na wo o negbe dzimetɔtrɔ ye koe ana o nuka tsɔtsɔke atisoga ma yi ke ŋuti wokla Yesu ɖo ye wòku ɖe tanye eye nye nye nu vɔ̃ la ye vɔ Yesu ya dzo va xe fe ku ɖe tanye le atia ŋuti
la TSO ganti la eya ku de tanye eye kuku de kento magatema nanyi amede karba de tanye cho Yesu to ike wo eya me mi konti fafa le to ni apeto Yesu Kristo pepevelia globena amesi me mi kpo monu ha ekpe ya monu to kose le kose me o kata to kose me ke yinade amenu veve si agbo si me mi tiatre do la eye mi fwa degbele ma openti kokwe pe mokpokpo la nunti azon nuti kokuya pe moji nelelo mebe ne lenti kokwe pe moji la o chonu fo keo o na unti fafa o cho o de fo bubu o da le jiwo eye ele nuka nuti kokwe pe moji ela be ma o cho nti fafa ple chocho ke chona o to xɔse ike de na me novelia ye nyale o le achinami eye o ko amianti to xɔse me xɔse adeli eya ko na menchi nugbanto mi be xɔse adeli ye nana mo kpona dede gase gome be xɔse bubu henha gali ye na de ke be xɔse ya ne wa konchi o xɔse ya ede na menyawo gake xɔse bu halia eya la klonchi o aletina o aklodji o nti do ta me wi aton do ta ame wi aton pepe ame ashekelia ebe me do vovo toto adeke miakple wo dome o yuda to pakple hela to dome o ebe vovo toto adeke me no mi pakple wo dome o lesimo o klo o po ekpea vo amado bunebe kokwenyenya be kplola o tokwe ala apostolo be nyae echinunua ma me o de ko nuna chi o de amesia me nuna chi me kaeli be me nuna chi o tanene ma pepepe ya de agbechiara amesia me la nui ta waklo lubo o me waklo o jinchia menye kplola o kple pastor de ko be nyae o amesia me toyi menye na apostolo to de ko bonus menye nu sola de do tokoyo menye nu chu de tokoyo nyonu ha toleme de bio ha toleme titio ha toleme ebena eye me do vovu ade kemi pakple wo dome o e wo klo o pe jiome to xoseme e klo o pe jio nti to xoseme ne globe e klo o be jinchia e gomenye be eva no gade me ya Elisa no Yeriko eye duame to vegbo obe be anyigbala enya kpontolo vo ebe echi kelemela yekwemnyo elabena adi ekule chiame eye Elisa globe mi kuchi de eje mi ku mi de je de agbaji vanam eye Elisa kochire echiabe nuka jochope eye echia eko azon echia to chino no azon eye amaro bonabe ye ponti fafa mi po chochoke vo ne po wo pe agbelegota nyawe be nu diame nua do lo pa gbeme enya kpo nyure kake vo bibla bena nu sike wo jila ye nu blona vo ope jia mekpoko ejia mekpojao eyine kpo ope nu ona yike do agoto chimena wa nutu aze nyonu aze be obe amea o ewa mentolo vake yepe nu ona okata de fiabe ejia nchi mekpoko pasede simeke Yesu la klochi manchi ale china chima atutu jianchi ta ewe do lava ne va xɔse ya gbɔ ne to dede kpɔkpɔ be xɔse ya gbɔ vola ele be na va ntitsilele alo ntsikɔ etsilele na mepe alo kɔkɔe nyenye be xɔse la gbɔ yike me mawo la to ale tsina be klɔ be dziwo ŋuti to xɔse me Marko tabla vovo ate Marko do pa gbale tabla vovo ate taflati do tabla vovo ate bena wa fu be nkuo
de nkuka glombele go taben kwa ao Esaïe pas le tabla ton voton amekedoli o kpona nu ga kome kpo le me le nu kpɔm o eye Mose pas le velia tawevea amema o me kpɔ Yesu mo pa levi ma pe nonome la fi ma o gome be o be nku pa eye o kpɔ be mawu fofo la ponu po na via ga kome kpɔ o de Philippe nyameka pe nyaglom ye teƒe ya le o meka ntie ntinya ya pompo tokudo apejikpola bia Philippe nenema ye Bible be Philippe be le Bible be gapopu mamela Philippe ŋɔŋlɔ kɔkɔea eye oponu pona wo be Yesu ye amegedewo nkugba na wo ta o menyana be de Yesu de eye ye klona menchio eye le na tsi na me o amegedewo xle na Bible ga ko menya be Yesu de kanya mesike klona me pe lobonchi trona me emme ple kota kekekeke mo eyata mau tona Paulo bena yi bena na wope nkuo kikpa me wenyi lia do tam blabo vo aten kikpa me wenyi bena wa trocho viviti me ava kekeli ame eye bena wa tso Satan pe nu se ma va mau gbo bena wa kpo nuvo keke kpakple to menyenyi la mesi onu woko to ji nye xosemela do me nyachiaima wa ko wonchi ekpea wa ko ope woko to ji nye xose ta xose de le ke kona menchi se gome to ji no la be Yesu kona menchi neva ade xosema sike la konchio nugbanto xose sike dename evelia xose sike kona menchi ye xose de gale yike tuna kame atuka cho kota pe nuvon me ele ko be achiene ye achilowa o chena kuvuvuvu evelia eke ha wa hoi nuvon to egbe anabe na fo ema yenye mope nu se efese topa gbaleta ton gbogbo yi te sele ka topa gbale gbanto ta ton pepe blavevo eve te sele ka topa gbale gbanto ta ton pepe blavevo evelia ebe mi dem ya rokira to fon si avon pour me bigbo o cho nouveau ke ovo nya ple maulanchi fa le mi adome azon notro e ya gbe otro na madele Kristo mela ne ko Yesu la etro sunu oyeye no koko no kata no vai eye mega susu na no koko o mega wana dodo paple denafo la gbe koko apenu na o me eye ti globe na mi dem ya do kira ti ofon si avon pour me vi men gbogbo la vo ton lia ebe ke nu ti fafa maulanto nti fafa maulanto no ti fafa maulanto enana me nti fafa ana o chochoke ne trojime e mauma kelo mauma ikena nti fafa e ikena trojime a na komianti kenkem me to gbeda be mia pe gbogbo lupon plenty la kata na no blibo mo kaka manon to e hala semia pe to Yesu Kristo pe vava gbela le Yesu pen comme bonambe atema we na ha mebe ekwese batema we na wa ele dan lo ha mebe atema we na ha gbogbo bla vevonne lia ebe nu tepe wo lai nya mesi yo mi ve eyo mi va be nya trojime ewe egale mi ayo ma zombe mia anu agbe kokoe ele mi ayo mbe mi anu jachede ele mi ayo mbe ya klon nyanchi ebe amesi ke yo mi vala enye nu tepe wo la eye nya mesi ke la we ha awe le nya pe jiome nu ti fafa ble chochoke awe now chilele ble aklo jio nchi awe nu ton liason enye male simia ho nu se to xose zike to anu sia meme nenyebe xose va do na nu sia me vovon nana me mi gbojona vovon nana be echona unchona miaji vovon echakana ya be susu vovon enabe mi ngolo na ba fisike mi choa
afisi mie nɔtsa kple afisi ke yi mie le mi ŋlɔ na be vɔvɔ na be mi ŋlɔ na be nya be agbe kple yɔyɔ yi mawu yɔ mia be taɖodzinu vɔvɔ ena be mi ŋlɔ na be nu yiwo katã Yesu wɔ na mia vɔ nenye be woɖe vɔvɔ dzo haleluya o vivitsiwo hã wodzona numake nu gɔmemasemasiwo dzona eye edziwo ma yi ke le wɔm gbo o de ma te ela nyɔ na ma ela yia o nenye be xɔse ge ɖe dzime na wɔa dzideƒo kaka ɖe dzi xɔse be nu yi ke mawu be yeawɔ na me ya ye menye be la sɔ asi nye axɔe godoo o nye ya ma xɔe la gblɔ na be amen me xɔe la nane li miaxɔ ŋusẽ ɖe be xɔxɔ li yi ke doa ŋusẽa me miakpɔ Efesetɔ ƒe agbalẽ tatɔ kpokpoe 16 Efesetɔwo ƒe agbalẽ tatɔ kpokpoe 16 bena wòaɖi na mi le eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kesinɔtɔ la nu bena wòado ŋusẽ mi ato ŋusẽ mi to yeƒe gbɔgbɔ la me le ememe la ƒe gome gbɔdzɔgbɔdzɔ vana tsona ememe ekpɔ amea le nyui ɖe lo ekpɔ amea le lãmesẽ lo ekpɔ be amea edzɔ atsu ekpɔ be amea ekɔkɔ gake yebe dzi katã egbɔdzɔ edzia lolo abe edzia le ʋuʋum nyanyanya yebe le gota eze nyui ɖe gake ememea ele vovɔm le ƒoƒom nyanyanya dzodzom nyanyanyanya o elabe vɔ ame ma ale ne kpe ɖe wo dzɔtsu ɖoa eɖo la xɔse alo ŋusẽ ɖo anɔ me hafie gake amea ekpe be dzɔdzɔme kɔkɔme ale wolea edzi ŋutɔ mele ƒodome nɛ o dzi ɖeke ŋutɔ mele ƒodome nɛ o nyɔnu be dzi le ƒodome nɛ edzi ŋutsu be dzi mele ƒodome nɛ o eye ne gbɔgbɔ kɔkɔe ava la eya to na ŋusẽ ame le ememe kpekpe 19 gblɔ be bena Kristo nanɔ anyi le miaƒe dziwo me to xɔse me ame si ke meto akpo aʋa ɖeke dzi ɖuɖu o ame si ke ɖua tetekpɔ katã dzi ame si ke ɖu Satana dzi ebe ame si ke gblɔ be wowoe nu vɔa Kristo ma yi ke nye ŋusẽtɔ ma Kristo yi ke meyina yenye yaʋa matsiaʋa o nenye be le mewoa Bibla bena eya ana mi ŋusẽ ebe miadze si be Mawu tsɔ nu yɔ katã tsɔ na mi dɔwɔwo tagbã kpekpe 9 ebe miaxɔ ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ si ke le mia dzi va ge eye mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem le Yudea le Samaria eye va se ɖe anyigba ƒe seƒe ke anyigba ƒe seƒe ke anyigba ƒe seƒe ke eye edze gɔme kpakple Yerusalem la afi ma ye wokla Kristoa le Yerusalem la afi ma ye Farisitɔwo wotsɔ wo fofo be kɔnyinyi ƒe nyawo tsɔ be yatsɔ atrɔ tagu ne nyanyuia eye wonɔ vɔvɔm ye nusrɔ̃lawo katã nɔ vɔvɔm ale gbegbe bena wo be le ɖokui tu ɖe xɔ me vɔ yi ke Yesu va wo gbɔa egblɔ bena migava o abale si ke fofo nye dɔm ɖo la nye ame le mia dɔm nenema ke womedzo le xɔa me o wogakpɔtɔ nɔ xɔ ma me helabe wohiã ŋusẽ nɔvinye wotsɔ nu vɔ tsɔ na o taflatie wotsɔ nu vɔ ke o wona o ŋutifafa vɔ ne dzi be yayi ɖe anyigba ƒe mlenu kea anyigba ƒe mlenu ke la abale ke ye nusrɔ̃lawoa wodo ŋɔdzi na wo wodo vɔvɔ dzi na wo eye vɔ Yesu be woayi ɖe anyigba be seƒe kea
ole nenye be nu se jitepu ya mele osi wa no yia ola gbo mi bonu mi ga chonya pe ekonyinyi ma o va tompu ne mi wala fia o eye nenye be na ame ya o nu son la ya o te chok pokpoko be nu sia cho wo don duchia se gome be nenema emo makoji mio ha miato atema ayin koima mi ahonu se be nye ma ahonu se lo ble be ma konu se miawe ya ome le miayo ma chimo amade kema le dompo na mi o eye miakata mi le ju le subo le dopo me eye mekpo yi de mi me telephone po a ne ba ifuto ba asara ma te pompo a e be nya honu se gbogbo penu se le miaji vage eye bila bena e mauvi kenye amepelia ne gbogbo penu se gede mela e trozuna no ka kalento e trozuna kalento nu se noname eyi ave dega ame mamleo etamate tikpe ame nyilia do ta te tikpe nyilia ebe ke Stefano si yo fun bla menu veve le nu sela awo nu kunu ple Jessica o le tukola dome azon ebe Stefano yo fun egomede nenyebe ekuchi kode tokame ye tokayo yo fun a ye emode kento megalemo a eyo fun pakple nuka nuse ale gegebena fonfonde kento ngoti toto na me de kento megalemo nobi na petola fakbo eye o now kose sike dename eye o now kose ke kloamenchi eye o now nuse pe kose yala fonfonde kento megano na mepe chimeo ela bene nya pisike yimnele eye mau be gbogbo bonu sele a atutu akplo ayinko le Yesu pen come Luka pakba le tabla vevonne pepe Luka pakba le tabla vevonne pepe blanevo Andrelia avec poda avec poda mato fofonye pengbe totora de miaji kake miaola milala le tulame Jerusalem pe duame passer si meke wachonu se a chojibo a donami wachonu se passer si meke la wachonu se ayomi wacho jibo nu se a donami ke milala EÚEGBE kose towa omega lala now le mopen kumeo nenyebe o se maunya ye maunya gbe wo kakakaka gbe pakoa ebo o tojuji be maya peme macho madefu macho monye macho matafo macho maro zemija macho eyo omega lala na le maupen kumeo ameyo lalana ameyo tonate ameyo lalana le maupen kumela ma me mau glo yo glo abede me konti pafavo me kochochokevo me kochonu vonyo kembo o le jinambo azon lebe maupen sena yom maupen sena no menye eye be mai ma be delupo akplo vana petola ebe milala Jerusalem jula me va sere si me kwa chonu santo jipo a donami akpavelia na mau nya yenye vudo yikeme agbo sosoli yikeme emia aku enule to koseme Israel biyawa elle nobe wacho aputia aide kana nyigbaji apisike no chiple anyichi bodwa na never chomona o chimema no moachi o yo hianu ka o hiana chibudo o hiana chi chike anabe wa adikona o Mose pagbalevelia etam wiandre lia Mose velia tam wiandre Kukui ameton eglobe chiko wujukola la tima
Chiko wu dukola ye wu dukola libi le mosenu blobena nu kanu chine plomi cho Egypte bena chiko na wu mianto mia biwo ble mia pelao ne mia kuma ebe chiko le mia ume tekbenea vive la globe tete Mose douli yo Yehowa blobena no kama wona dukosia asuso vie ko wa afokpe afum bikamaton lia Yehowa glona Mose bena je jukolango eye na de amechachia adeo le Israël dome akpede dokionu na cho atikplo sine cho fonil chila de asi ayi Enelia ebe koda ma titre de nkuome le oreb pe laji eye na fopela ekema eti acho eme betukola na ano eti na dogo cho pelame betukwana no eye Mose wonenema le Israël fiao fametichiao pe nkume etimeli wanu agakpedeli ye agakpema ye kekplo odola enye Kristo eye agakpea ofue abaleke ofo Kristo haine eye le siata agbechila zoa ele chachram na mesia membe wano no vinyo mi va mia kata mia ku agbechia ni mia nu Salomo tabla andrevoni de que wi aton ebena opwe agakpela le beji eye onati onu cho ebe pikpe me wi aden ebena echi sikecho agakpe ome eye chila do papa abe tosisi gan wo ne Mose Salmo tablan de voniema agakpela alors vudo yikeme agboso solenami nugbanto miakpo nunana yeye o to khoseme nouvelia miakpo nu jeje pokpo blibo to khoseme ton lia agboso blibo to khose kan o ba fodedeme khoseli ikenye khose na globe khose pe do poli vo nya chakpa gbanto eyenye nunana yeye o yonami mi akpo Philippe top agbale eta gbanto ebe kenye mawu ado nya pe hian o katantinami leye pe kesinoto nyenyela nuto Kristo Yesu ji gbona be amen nyemawu ado wo hian o katanti lubon pe hian gbọgbọme pe hian nutilame pe hian fomeame pe hian egbe pe hian agbemavo pe hian ebe nyemawu de ado nya pe hian o katanu nami lebe kesino to nyenyela nu le Kristo Yesu me kipema wi asheki ema ta khosemai wo lebe miade atem akpo lekepe agbososo yeye ya Galatia to pagbale Galatia to tave pepe blave liabe nyegba kle Kristo o clan kene me lagbela be nyega lagbe o Paulo non popo non edokui eye wole pet ole da sedim bede enu sikema la si o me la mesio a o me naname enu la mesie ko naname Paulo non popo na dukoa no gbokolom be o clan ye pa me kokoa da titu galanti ebe ye to an il est degbepan de popoa ye to maude il est degbepan kokonyenya ye to kokonyenya suesi il est degbepan kokokoko nu se kokoa ye to nu se ale ye me tanele gbo ya won to na kwe enu yi blom nele Yesu
yike do ahia katanchi Yesu ike wona nuo katana mea nenye be wo nto ele nyagbloma ba mo no kwea ele edefia be wo nto wo nyagblola be fande lantoa enu ala si o etona mo be trojime wo nto trojime etona mo be wanu agbejojo e wo nto ala agbejojo no ma etona mo be wa wodododo be enu yo wo nto ne bala mbuosia troena o abaleke sake o wene de wonto de etiole bu fowa eye gasia gamene kwamea etiolana kpo fo be nye nyagblola ebe nye nu fiala ebe nye maudo wola enu sike gblom nele na mebu wola elebe nuana no wonto me Paulo be melagbe yake mganye nye lagbe o que bon Christ la belle menye Christ la belle menye eye agbesi ke mele azola lenti la me azola melagbe le maubi sikelom eye pe a maubi nyenye be khoseya maubi nyenye be khoseya e ba me sikelom eye ocho edokui chona de tanye be dokbe da be ne wena me sia me ndi ya le Yesu pen comme nous velia kenya ko le tepe ya nye mia penu jeje popoblibo to kose en kose ka be nyame jagblo kose mayike na maglobe elame kemiasi elenya asinya pepepe yebe nyaglo miele ekpo mosia ketona sem kose de le mosesi nyaglobe nya akose ya pepepe le nya asinye abale uno Paulo si elle a signé ne ma pepepe kose ike asokpa kwa me kochioto nyape nu jeje popoblibo to kose sika no mia sia be amebubu a okene ne nyagblo ya egomema kore toto makba le velia tanne keke wieto ebe ale ne nembe kose make le mia amiasi abale sika onglodi enebena mie kwese na eyata mie gbloanya ha aba makwese la eyata mie fonu ebe mia wo kan mie kona sena mia wo kan mie kona sena ebe akose ma pepepe yike no anya osi le maime ne ma wa metroa ye kakao ga kotola gbe amea ka hao meja jolo amo ja kotano kokpo donti no be kaka goto ta kose ma yike no blemato osi yo dede gola yo koma uji se yo fonu yo amye fonanu eyata ala be mi amye kwesedo romato pagbaletane bokui wiefe Roma topa baletane bokui wiefe ebena wanye fofo na apatutu to kan amesi o mecho apatutu mendede ko o hafi amesi o zona le mia fofo Abraham penuka koseme ekpea kose ke sokpakple Abraham pe kose amesi zona le mia fofu Abraham be kose si le ava macho me la ve a photo pe o me kuyandre liya abe alesi ongle di enebena medo ko ke do fofu le mau si jine kose la fe nkume amesi ke ga kwa gbe amekukuo eyo yuanu si o melio la abenu si o lie ne pepe wiye nyia kwera eba mesike esi mokpokpo de kemega lio la wo pomo le kose mame bena wa tro ko kedo nenye be no mea nenye be nu yo kata de to de o tro to ne nu aba se ko be mokpokpo de kemega lio o ga poto le pomo ne mau o ga poto le pomo na Kristo o ga poto le pomo
bena mo ben gbododo gale yeye no bi ye wo ne be nu jeje plibo pokpo sunamesi esunamesi ela bena never va me be nu kata zeko be mo pokpo me gale ola o gapoto pomo bena wa trosu kokede o be fofo le musike okolo ne la me be ale wo tijime vio ano bonanda pe me da be amen nous ton lia le tepe ya nous ton lia yenye agbo soso sike mi akọ to kose yike kobo unu okata nanoli wonye enu vevede o aya ele vevede matenu agbe ne me gbona aya o echi le vevide matenu agbe ne me nu na chi gbesi agbe o alon toto imi dona zamea ele vevide tolo ele vevede chowu enu dudu go ha da enu mawo kata onye nu vevede o le amegbeto fe agbe nono la nyigbaji wa onye nu vevede o yo miehia eye onye nu yo menu anyi da vo me to gbeda be nu yo onye nu vevede le fiadope amea ma one na o han le jikanyi ale Yesu pen come amen nu veve yo do asumiasi to kose ke kokobo bo egomede me di ma gede madofu me de si driver me be me na tuya de ke me e be gede bua me me gede bua me nyai nye me gbogbon be o de permis wa de trowe ye voa eyike wole bua kuma meja no mi aklo si koma be o ata meja clifia voade ya ba aode khose la signe be apisi ke me do voyi na la me yina pima goto la be na me kade très vandi ye me kpekpo olu ye me jesi ha bo khose la signe be pi melea akom tu apima no bi khose to ne ma pepe ken khose maye do la no mia me anomia si emerwanye gomme do pepe to be khose ike kobo unu kata no mia si eja nanyira si pedia me kai nananya kpobe azikpe o chenyire o me chenyire a nu ko chowe nu ko me chowe ele sesi ele nyi alo me le nyire ode azikpe komi kokona ko nananyi amboko ele be khose la si o be azikpe ya ne nanyi ko me nanyire ji no vinye ye Yesu de ekpoto le piazikpe aji ebe doji de nu nyeko mi va gbonye ya mesio kata gba le mia wum chikona mi la ele be khose mana no miasi be mia no anyi pakla apetola eye mia do khose ke ponu katata eye nu sia nu la nyigbaji a asumiasi eye nu nyife bitowa mau anami le khose atogbele miasi ma chona ne fia ole Mateo tanyilia me pepe enyilia Mateo tanyi pepe amenyilia eye avafia donu glone bena apato ba jembe na ba gede nye kho te o ke glonya de kako eyine chochola pelame ase Jose la me yasiema eye yikeme no Egypt Israel to de kesikpo do pe Messia la tio to Mose ba gbele gbanto agbale velia kakava kode vosa fufufu yo kata ona la gbale ton lia me kakava kode nyaglodi yo kata le Mose ba gbele aton lia me de ebede ma obena yele dola de dogedo da ogbo ya chepe nu se ade obe yebe nume Jose ya de kentome no o do moto de kesikpo wo ike Yesu ba obe nkojo gba fo Yesu ya yikenu tuya ponu po ya eglobede glonya de kakula nu tuya bede glonya de kako yen to chola pela mase Jose ma ya poto pia chomiasi pepe ama shekelia ebena elabena nye amesi kele nu sete e ya srafo le nye hatenye
eye ne megblɔ na ame sia bena yi eyina eye ne megblɔ na ame bubu be va evana eye ne megblɔ na ame keme be wɔ si ewɔ nɛ kpekpe wolia ke esi Yesu se la ewɔ moya nɛ eye wogblɔ na ame siwo le eyome la bena vavã me le gblɔ na mi bena le Israel me hã la nyemekpɔ nenem dzixɔse sia tɔgbe kpɔ o. Amen. Nenye be Mawu na xɔse ya yi ke ƒo nuwo katã ta nu sia nu yi ke ne bia Mawu ana va me na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Nye hiãwo katã Mawu ɖo ŋuti nam. Gbedodoɖo katã kpɔ ɖo ŋuti vɔ. Gbedodoɖo katã xɔ ɖo ŋuti le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Magakplɔ va Mateo tamewi atɔ kpekpe bla vevelia me eye kpɔɖa Kanan nyɔnu aɖe dogo tso afi ma nutoawo me nɔ li tom nɔ gbɔgblɔm bena David vi la kpɔ nye nublanui vinye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔdzitɔe tso gbɔgbɔ vɔ̃ si me le vɔvɔtɔlia ke meɖo nya ɖeke nu nɛ o eye eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ la woɖe kuku nɛ bena domɔe ne wòayi elabe le li dom le mía yome eye nyɔnua se elabe nusrɔ̃la yawoa wowɔna nu abe ale yi ke ye sɔdzawo yiwo dzɔna me ŋutia wɔna nu ene. Ebe nyɔnu ya le ali dom akpa megava do ƒo na mi o. Nyɔnu ya dzava do kpla katsɛ mi ado kpla katsɛ mi Yesu bɔ nu kpo gake nyɔnua ya nu me tsi kɔ nɛ o nye hã nye ma zi ɖoɖoe o. Kibla vɔvɔ Enelia ebe eye wogato nu gblɔ bena wometɔm o negbe ɖe Israel ƒe alẽ bubuawo gbɔ aha kibla vɔvɔ atɔ ke nyɔnua va dze klo nɛ gblɔ bena aƒetɔ xɔ nam ekpea nyɔnua ewɔ abe ɖe nu yiwo katã gblɔm wolea ɖe mele sem o nene be domɔe la metsɔ ɖeke le mo ele li dom akpa ele kpakatse dome mi metsɔ ɖeke le mo eye wometɔm ɖo ɖa negbe na Israel papa ame bubua alẽ bubuwo gbɔ ko metsɔ ɖeke le emɔ katã mo eyɔ katã megbea togbɔ be nu yiwo katã dzɔ hã womedo ŋƒo nɛ be xɔse o eye eva eye wɔ nu ka wòsubɔe mebi dzi o ame aɖewo no do gbe dom ɖa ye nu yi ke Mawua me wobia Mawu mewɔe na kɔ wotɔna tsi bibi ame aɖewoa dzikutɔ ɖɔ tsime na wo abidzi atɔ avi fafa atɔ lidodo atɔ aƒadodo ebe aƒetɔ egakpɔtɔ yɔe be nyɔnua gakpɔtɔ yɔ Yesu be aƒetɔ la ebe aƒetɔ xɔ nam o meɖo la do bubu Yesu ya ŋuti Yesu ya megblɔ be ɖe ɖe o kpɔ ka bubu gbogbo ya tsɔ mele na woa katɔ be nya ye ye mele tsɔ ɖeke hã le me na woa awo nyɔnu ya meɖe afɔ Mawu dometɔ ɖeke o lo ebe aƒetɔ xɔ nam evɔva de eɖo nu gblɔ bena womeɖe mɔ bena woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na avuviwo o mise gɔme trɔ̃subɔla bavu yi ke ƒoɖi gɔ medi be matsɔ ɖeviwo matsɔ dɔyɔyɔ katutu yi ke nye mawuviwo tɔa atsɔ na wo ya abe ao nyɔnu ate ma gblɔ be o kpale ke Yesu tɔ hã le yɔm ɖa vɔ medo yɔ be aƒetɔ ye aƒetɔ ya aƒomƒo ya nama ale me le nama aƒetɔe nyɔnua se gɔme bɔbɔ ɖokui le Vendrelia ke eya gblɔ bena yo aƒetɔ nye matsɔ nya ɖeke ɖe nu o lo nye mabu fɔ o la aƒetɔ agbenɔnɔ nye fi me tso va enya
puis nye nyanu kata be yo apeto menye be tron subo la menye gake me va be de avuvio ha odu abolo lului si odudu na chope apeto pa kpoloji na vovo nyilia tete Yesu kwa ji kpolo bena o nyonu wo kosela lolo neva ekpea edo ekpo eye nyonua edu dodo paji wo hana du dodo paji lo eye Yesu kpolo bena XƆSE ike fonu katata la sio ne de ewede ye eja kpo ma kwa meade eye obe akoki nye ya odom do da pastor kwa ma ekpo aba we to na gbeda nku funana mo amoyo ekpo odokpo le jimea odidase ekpo abu aba gameli ona kwa pastor eye bo ye kele va kwa pastor ye mette de mon be na kwa pastor gan kwa bichi do dom jue aton popopo nku kata bien le tantino heli be kwa church aton na nyina o mi kokko nya we kro be pastor achoyi ene na nyina mi be dui nka to be nya yo o menene ma yo wona ma wona ma o le Yesu pen comme ekpo Yesu kro ne be o nyonu o kosela lolo ebe ne va mena wo abe alesi ne tie ne eye efe nyonu vi la pela mese le nene ma fe kapupu ma ji XƆSE jike duanu katanjiema ko ele njikanya le Yesu pen comme akpaton lia na maunya akpaton lia yenye miape kelili yikele kwabe mosesene ekpea elle kwabe eto mosese ne gedemea ne chile jajama mapolo ne lawadan o nyao ha ne do mosese mekoa o mangatema ageda pimao mosese ne gede mosese mekoa o nona tejie elabe ameta kokko la pima yenye nuka yenye jidepo manye be titio na nekentoma dedao na nekentoma treo kwa Goliath ma ike gbonada me ne fafa me note jidepo ayema kwa jatape doema hey ne dogbeda kaka mi dogbeda nkeke blaton ne nyebena mi meyo mau yo anyigbaji benko wa chocho fugbere jatape dome ne mi medeta na legba na tron ila nyigba dioa ejolilo wacho mekpokpo efiabe mafiami nyakpo gake jidepuno de kaje ya aussi na ne kentome pao da leupe XƆSE ikodo de mawajila bo o aya tempo ahomo tentu eye eyi sese o temva amesike ti depolea me vanao ma vakrao na ne kento ma vao ha o le Yesu pen comme XỌSE novio XỌSE ikele nana me ti depo ikenana me kelili ikenana me tona te kan ma va ye afetola la fa la deson eye afetola anye mosese na o akpota o nusianu ike nenye o hiahia nobi na mo kata ole ko plasita be evonamlo we ya alike gongo nye ya malike gongom la meka nukakela jo nyama kpoto alike gongom meka alike yeri kobe klia o tokodom ha yele kobe nonomea eglo wona megale no malike elafima ha mebe elafima le senkonya
alike awɔ nu teƒe va se ɖe nuwu le Yesu ƒe ŋkɔme. Hebritɔwo ƒe agbalẽ tawi ɖeke kpekpe bla vɔvɔ ne hebritɔwo ƒe agbalẽ tawi ɖeke kpekpe bla vɔvɔ ne lia gblɔ be le xɔse me. Esi ke Mose tsi la egbe be megayɔ ye be Pharaon ƒe vi nyɔnuvi la ƒe vi o bla vɔvɔ atɔ elabena elɔ̃ be yeakpe fu akpe ɖe Mawu ƒe dukɔ la ŋuti nu katã. Mose yɔ edzo lɔ̃ be yeadzo kpe fua. Mose bena enya fukpekpe le kɔ be dzo ene eye eka ɖewo blam ɖevi ka ɖewo debaya ɖewo be ka ɖewo gakpɔtɔ blam tamato dzoa me ne vevesese be dzoa na soka na lolo ka na fiɔn ka ne wa soka mo katã le ŋutinye ale bena matem aɖo dzideƒo eye matem aɖe zɔ la yi ŋkɔ ale bena matem akpɔ ŋusẽdodo medo gbe ɖa be ŋdekanyia edzo ya ge tso dziƒo va ye nu yiwo katã bla wo da ɖia wola fiɔn le agbome le Yesu ƒe ŋkɔme. Ale abe Shadrach, Meshach, Abednego no tsɔ da ɖe fugbe ɖe kpodzo bibia mea. Nebukadnezar ƒe vɔvɔdonamewo katã wa fiɔn na le dziwo me eye fia ŋutɔa ye ŋutɔ la va la gblɔ be yɔ menye ame etɔ̃ metsɔ fugbe ɖe kpodzo bibia mea kpɔɖa medzo le ame ne kpɔm le dzoa me eye wole ovo ekpea eye ɖeka vetɔ ne vɔ ame Enelia ya yeƒe zeze me le abe Mawu vi ƒe mo ene egɔ be Mawu na be wobe kawo so kɔsɔkɔsɔwo tso elabena womedze klo na Nebukadnezar ƒe legba o. Amiawo li ɖe naneke ŋutɔ menana mienana ta o. Nu yiwo katã bla o egbe ŋdikanyi ya feflae ne tu wɔ tsatia ye tsɔ agbewo na aƒetɔ la be yeanɔ Mawu viwo be hamea nɔvinye ekawo la aso le ŋuti o elabena elɔ bena yakpe fu Mawu ƒe dukɔ la ŋuti wu esime ke yakpɔ nu vɔ̃ ƒe vivi sese le ɣeyiɣi vi aɖe ko me ele kpea ekpɔ Nebukadnezar ƒe nuɖuɖu mawo Egipte be nuɖuɖu mawoa ne ɖuia ana kaka adami kaka ava nɔ ɖe ɖe ko Egipte ƒe numawo katã ana be agbɔdzɔ ŋusẽ ɖeke ŋutɔ manɔ me o eye Mose gblɔ bena numawo katã yi ke gbɔna gbɔgbɔme be ŋusẽ ɖe le ame mea nye ma tsɔ ɖokuinye tsɔ na o melɔ bom melɔ be ɖe mato fukpekpe me bom la numa ye Mose wɔ ye ma eye nu yiwo eya ta wɔ be míawo ya mi me kplɔna wo ɖo nu yiwo nuna míanɔ nu akpasawo do nu yiwo ɖuna míanɔ ɖui akpasawo do nu makɔmakɔ yiwo wɔna nu makɔmakɔ yiwo katã kpɔna míanɔ kpɔ akpasawo do awo medo gbe ɖa be wòe ana kpɔtɔ na aƒetɔ la me eye anɔ ŋusẽ kpɔm ɖe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme vɔvɔ adelia eye wobu nukpe si wodo Kristo la kesinɔnu wu Egiptetɔwo ƒe kesinɔnuwo elabena ekpɔ teƒe ɖoɖo fetu la ɖa vɔvɔ adelia le xɔse me egblẽ Egipte ɖi xɔse me lo egblẽ Egipte ɖi nanewo li ele bena agblẽ wo da ɖi ele ɖo to ma nanewo li wonye Egipte be nuwo agblẽ wo da ɖi atema anɔ keklem anɔ dzo sim nyanyanyanyanya anɔ keklem abe nane le dzɔdzɔme ene numɔ katã Egipte be nuwoe ma ebe ɖe yenye be numawo katã etso keke sia me be fia Satana gbɔ ebe egblẽ Egipte ɖi mevɔ fia ƒe dɔmedzoe la o efia ƒe dɔmedzoe metsɔ ɖeke ŋutɔ le fia ƒe dɔmedzoedodoa me o elabena edo dzi abe ɖe wòle ame siwo mekpɔna o la kpɔm ene ekpea ema do ŋuti
nu dzade ko na kpɔ ame si ko me kpɔna o me kpɔnɛ o vɔ yea ele kpɔe aye gbɔ abe mele kpɔm mele kpɔ dɔyɔ la nye la fi ma mele kpɔ katu la nye la fi ma mele kpɔ kɔnametɔ nye la fi ma amewo ma te kpɔ naneke o lo o ma kpɛ o vɔa na mo biɔ be o dɔyɔ la wa de abe ye ma etɔtɔ la fi ma katu la wa de la fi ma kpeɖeŋtɔ wa de etɔtɔ la fi ma amemawo ya wo mele naneke kpɔm o vɔ ya xɔse le me abe Mose ne ame ebe wo le ame siwo me kpɔna o la kpɔm ekpe mawu yiwo me kpɔna o la eya le kpɔm eye aƒetɔ la ane wo nenema la aɖagba wo katã tso le Yesu ƒe ŋkɔ me ame yiwo si ŋku yawo le ŋku ya tɔgbe le yiwo kpɔna nu yiwo ame yiwo me kpɔna oa wo me fana vi o lo wo me kpɔna wo me fana vi o wo me kpɔna to vɔa wo kpɔna wo be Mesia la ame ɖewo no le gbe dom na wɔna vi fam afi ka ne le fi ka ma wo nya le awo la woawo ya ele ame siwo me kpɔna o la kpɔm eye menye be agbenyea naneke ma de da elabena menye bena mawu ana be agbenyea akpatɔ anɔ keklem eye la be enye elabe ame si ke do nu gbe ne be nye ma gble o di o nye ma da si le nu o ame ma de wo do dzi ɖe nu Yehowa ma yi ke gblɔ be na de manye kpeɖeŋtɔ na o la manye xɔnametɔ na o nɔvi nye tso egbea dzi be de ne le agbe mɔ ya zɔ mɔ la xɔnametɔ wa ele gbɔ o ebe ma gble o di o gbɔgbɔ kɔkɔ ma da si le ŋuti o eye ŋusẽ atso dziƒo eye anɔ kpakple o wo abe Mose ne akpɔ ame si ko me kpɔna o eye nali atowo katã mebe nali atowo katã afla yi toa godo eye abosam be dɔnɔ katã la azɔ wo katã dzi eye nenye be ne gbɔna ye Satana va be atɔto le mɔ dzi eye kpɔ be ne tso Kristo gbɔ ato ne gbɔgbɔ vɔwo katã be mi va Satana ŋutɔ la to no be ame ma Yesu ku Yesu gbɔna lo minamɔ Satana ŋutɔ la to ne gbɔgbɔ mɔ be minamɔ ame ma ya ku Yesu gbɔna eye wo ma gogo ma de gbeƒã na o be tso ŋdzi kanyi ya futɔwo ŋutɔ la gblɔ be agoe gbɔ lo gbɔgbɔ vɔ ŋutɔ katã no kpɔ kɔ la fitia no dzanyi eye ma de gbeƒã na mia dometɔ ɖe kpekpe ŋusẽ yiwo katã le tɔgɔme le ave me le etɔ me mato na wo be ame kakowo gbɔna azɔ lo kalẽtɔwo gbɔna fika kalẽtɔ mɔ ɖe hã makpɔ mi ɖa dziɖula mɔ fika nyawo ɖe tso nɔte abe Kristo ƒe aʋa be gbadagba ene eye fi sia fi na yi le kekea me ame kako dziɖulawo etsɔ nane de nyaƒe dzime ŋusẽwo katã tɔ la etsɔ ŋusẽ eya yi ke medo akpo nu oa ele kpakple o míɔ nya ame mawo yiwo kpɔna ame siwo mekpɔna o míɔ míele ame siwo mekpɔna o la me eye míaɖu futɔ katã ne gbɔna futɔ ŋutɔ la na mɔ le ŋkɔ na o tɔke nu azɔ na tɔgbedodo la radio gbɔ tɔgbedodo la be Yehowa meda kpe na wo ɖe ŋdi kanyia ƒe ɖeɖefia ta Yehowa akpe lo be ŋdi kanyia metrɔ zu ame kako mezu ame kako mezu kalẽtɔ nye meganya mebeli o metrɔ zu kalẽtɔ ye ŋusẽ ɖe kpekpe wo ŋutɔ la anɔ namɔ wo la nɔ namɔ kenu eye na ƒo ne Mawu le gbedodoɖa me gbedodoɖa be game ya The giants are coming. Ame kako kalẽtɔwo gbɔna meganye amebeli o meganye amebeli o The power emanates from the heart. Mawu ƒe ŋusẽ A heart ele dzime na wazɔ that is pardoned. A edziwoa heart that is purged. woklɔ ŋuti A heart that is strengthened.
You are straightened in the inner man. The foundation has been laid. Every sin forgiven. O tsɔ nu vɔwo katã ke o. Every inner sin uprooted. Nu vɔwo katã o hoe ɖa le me o. And apart from that, Eye mekpɔ vɔwo lo. the power of the Holy Spirit Gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽa comes upon you. eɖiɖi kɔ ɖe dziwò le ŋdi kanyia. You are a giant. Etrɔ zu ame Satan kako. sees you a giant. Abosãmtɔ ne Don't see kpɔ woa yourself enye an bena ant. ame kako aɖe gbɔna. Don't see yourself. Megakpɔ ɖokuiwo be yenye eʋetsuvi azɔ o. Satan saw the 12 Abosãm spies kpɔ as giants. ŋkusitsala mawo abe ame kakowo. Vɔwo ŋutɔ kpɔ ɖokui bena yewo nye ʋetsuviwo le anyigbadzitɔwo ƒe ŋkume ao. Menye ʋetsuviwo, menye ʋetsuviwo. Tɔ akpedada ne Mawu le hadzia gbɔ. Tɔ akpedada ne Mawu le ŋdekanyia be etrɔ yeƒe nɔnɔme. Yehowa trɔ wo nɔnɔme. Etrɔ wo nɔnɔme. Ele tsi na wo. Eklɔ ŋtsiwo. Eye etsɔ aʋa na wo dzi. Eye eɖe fɔ bubuwo tso. You are free. Evo. And free indeed. Evo blibo. Totally free. Evo No keŋkeŋ. accusation from the enemy. Woɖe The enemy efutɔ be will not see of you. nyatsotso ɖe ame nuwo katã dzo. Dakpe ne Yesu. Dakpe ne Yesu la. The enemy will not say Futɔa that of you. magava nɔ Pray tsaka and o. talk to the Lord. Tɔgbedodo ɖa. Please, everyone, stay where Eye you ame are. sia me. This is time for Fi prayer. kake mi le o. Leave every Ye other miese thing Mawu nya aside. veve ya le ŋdi kanyia. Pray and talk Mina to ne the mia Lord. lala le Choir Mawu ƒe members, ŋkume. leave those things Mina ne and mia go to atɔ where you ayi do are gbe to ɖa. pray. Me sia me ne ƒota ɖe gbedodo ɖa me le hadzia gbɔ. Say, Lord, here Do am na I. aƒetɔ be I aƒetɔ say, meva leave those meva things meva there. meva. Megadzo le hadzia gbɔ ayi nu bubu No wɔ ge rain o. is going to beat it. Megadzo le hadzia gbɔ ɖe abe yave ɖa nu o. Abe yave axɔ apel lava o. Ao nɔ hadzia gbɔ le ŋdi kanye gbekɔasi ɖa gbe. Tɔ gbedodo ɖa. Tɔ gbedodo ɖa. Be Yehowa And the Lord will klɔ do nye it dzi ŋtsi. in your life. Klɔ dzi nye ŋtsi le ŋdi ya. Klɔ The dzi message ŋtsi nam. remains the same. Klɔ dzi ŋtsi nam. The Mawu message nya God ya gave to metrɔ o lo. Moses Enya yi ma woatsɔ na Mosea. when Aaron Nyama came into the pɛpɛpɛpɛ. ministry. Eye me ke Aaron God did not hã change va the message. dava kpe ɖe Mose ŋtsi woawɔ dɔ wa. Enya ma ɖeka ko ye woga nɛ. Enya nye be woavo. Freedom from condemnation. Woavo tso nu vɔ si me. God called them out of Egypt. Let Mawu my yɔ wo people va go. Togo. Yeƒe dukɔa ne Togo You are tso going Egypte into victory. be woage ɖe From tsiɖuɖu me. defeat into victory. Tso gege me Believe age the ɖe Lord. tsiɖuɖu me. Ka ɖe And Mawu it dzi. is so Kɔ aƒetɔa dzi in se. your life. Eye ava me nenema Pray and talk to the le Lord. woagbe me tɔgbedodo ɖa. The Lord Aƒetɔ la is blessing you this morning. ele yra wo le ŋdi kanyi ya. If you have not got the foundation, Ne enya gɔmeɖokpea this morning, le ŋdi ya la. the opportunity is before you. Mɔnukpɔkpɔa ya The wona o. blood of Jesus is Yesu flowing ƒe by ʋua faith. wona mi nya be Cling yenye to it. gɔmeɖokpea. If we Yenye confess our gɔmeɖoɖo sins, anyia. he is Yenye faithful and just to fondation. forgive Yesu and be to ʋua cleanse li from ne all woale tsi na o. unrighteousness. Aklɔ madzɔnyenyewo katã ɖa le ŋutiwò. You have to go through the blood. Eɖoa to ʋua me. The blood. Yesu be ʋua I remember in my own life, maɖo ŋkue dzi right from youth, tso kaka nye ɖekakpui nyenye I me. was religious. Menɔ tsɔtsi ko dem They told me about eye wokplɔ that woƒo nam Cain offered be what looks not big. Kain Abel offered a very big sheep. etsɔ Covered nunana the yi ke blood. I never melolo saw the blood. vɔ Abelia etsɔ nunana yi ke loloa tsɔ na Mawu ye Mawu See xɔe. the blood now. Vɔ meva se The gɔme blood azɔ be Jesus shed on the Yesu be ʋu cross. yenye For nu you and vevitɔa That yenye nu blood is xɔasia flowing. eʋu ma le sra Apply that very blood. Get Go it through for me. it. to ʋua me le That's the ŋdi ya foundation. Go through it. to Yesu be ʋua me le ŋdi kanyi ya Be set free. eye nakpɔ vovo. Jesus paid the price. Yesu ke fea vɔ It's not by good works. menye dɔ nyuiwɔwɔ me It's ye not o by being religious. Coming menye to the tsɔtsi dede church. be nya ye o It's not by anything we do. menye to miaƒe agbagba It's by dzedzewo me the ye blood o that was shed. Yesu be ʋu yi ke wokɔ ɖe anyia me When I see the blood, ebe ne mekpɔ I ʋua la pass over mato you. mia ŋuti la yi
Behold the blood, behold the Lamb of God. Ebe mi kpɔ ma pa le vi la da. Away Si ke tsɔ keka pepe nu vɔ heina. this morning, Le you ŋdi ya. have the privilege Gome kpɔkpɔ of la si o. pardon and Be peace woatsɔ nu through vɔ saving ake o. faith. Through saving faith. To You xɔse have the privilege. si ke dena me. Like that woman that Abe came, nyɔnu ma, Kanan nyɔnu ma yi she ke va, came eva, weeping, eva kple avi crying. fafa. She believed Ekɔse and she received pardon eye wòxɔ and tsɔtsɔ ke. freedom. Ekpɔ You vovo. can receive even Hã le today. ŋdi ya No atema argument akpɔ can take away tsɔtsɔke. your sin. eye nakpɔ No vovo. plea by any lawyer, by anybody whatsoever. Ame aɖeke mate meli si ke la tem aʋli te By woƒe o. anything you do, not Ebe ɖe, penance. ame aɖeke ŋutɔ meli ɖe yi ke la tem penance. la aʋli ta o. Only the Abe blood of Jesus. Yesu be ʋu ɖeka koe Only ne the o. blood of Jesus. Yesu be ʋua ɖeka Come koe. into the blood. Yɔ Yesu be ʋua, Come into the blood. yɔ Yesu be ʋu ma ɖeka Just ko. tell the Lord, To na wash aƒetɔ la be away my sin through your blood. tutu nye nu Blood vɔwo ɖa. is flowing. Tutu nye nu vɔwo ɖa. That blood is still as fresh as Eʋua ele ever. sra. If you take away Egale everything yeye. from you now, Yesu be ʋua me dona every xoxo. outward sin, lying, Nu vɔ ememetɔwo yo. fighting, Kɔndada, every one of them dɔmedzododo, envy. dzibibi, efififi. Yesu be cannot ʋua say you are ne saved tutu nu mawo if you are not free from katã anger. da le ŋuti o. Through anger, you break the place in the house. You do this, Dɔmedzododo you do that. It means ana be you are not enuwo la gblẽ le aƒea me. saved. You are not Ado saved dɔmedzoe, yet. You can be saved this agbã morning. nuwo, The blood of Jesus akaka nuwo le aƒea transform me. you. Do gbe ɖa ne Yesu le ŋdi kanyi abe ebe Pray ʋua and talk to the Lord. ne le tsi na ye wòatrɔ If ye you are sure you are saved, ne ka ɖe dzi be ye kpɔ ɖeɖe tso nu vɔ there is gotatɔwo purging me vɔa. and purity, Ememetɔ hã gali sanctifying to faith, Yesu ƒe Yesu dzi xɔse me la. sanctifying their hearts. Ele By woaklɔ wo faith. dzi ŋuti. Cornelius Woaklɔ dzi wo dzi ŋuti. his near kinsmen and his friends, Kɔlenio they listen to Peter. kple ebe They ƒemetɔwo listen to katã Peter as you listen wose to Petro ƒe Pastor here mawunya today. gbɔgblɔ abe aleke mía katã As mi they se listen, mawunya le they dzi kanyi ya. heeded- they Wo heeded to it. The God said, tsɔ woƒe agbe the God said, tsɔ na aƒetɔ la. as they were still listening, Wokpɔ ɖeɖe they consecrated ye wotsɔ their own. woƒe agbewo The katã God tsɔ purged, na aƒetɔ la. purified in their ye aƒetɔa hearts, klɔ woƒe dzi ŋuti all sinful nature in the heart tso removed, and Adam God ƒe filled their hearts dzɔdzɔme with divine vɔ̃ɖi ma me. love, with his total nature, Eye Mawu tsɔ ye ŋutɔ ƒe dzɔdzɔme, and Mawu ƒe they nɔnɔme believed. tsɔ de dzi me They na didn't wo. hear the Gbedodoɖa me message yewo of xɔ nu ya Holy katã le Spirit lo. baptism. Ta woe le The radioa Spirit came kpɔa upon them. tɔgbi yi gbedodoɖa They dzi started yi speaking in gbedodoɖa dzi tongues. vevie ɖe. You Dɔ can yi be ke Mawu wɔ right le now ameawo ƒe agbemegbe ma gbe le Kɔnelio ƒe is for aƒea mea. everyone. Ela te ma Children, wɔe na youth, wò hã le dzi kanyi ya. adult, Wò ŋutɔ ne men, nya be ye yina tsɔtsia, everyone. vɔ edziwo me Literate and mekɔ o. illiterates. Edziwo me yɔ fũu kpakple You can be dzikudodo, saved dzibibi right now. kpakple nu vɔ. Do gbe ɖa le dzi kanya be Yesu to xɔse me la Are you klɔ saying nye you are dzi ŋuti. sanctified? What Yesu ne about klɔ dzi ŋuti na wo la. the things coming out of Ne your klɔ dzi ŋuti life? na wo, ne klɔ dzi ŋuti na woa ɖe. The thing oozing Enu yiwo do na go out. tso nu me na wo. You cannot Enya fake yiwo ne gblɔna. Christianity. Ela ɖe fia. There is no duplicating machine for Kristo salvation. tɔ nyenye ƒe agbea You ɖe. cannot duplicate it. It Machine comes ɖeke from meli above. ye me woɖona ye You can't be wòtrɔna an me o. author in the church of Xɔse God. ye na de The ɖe ko things inside you will come out. They eye will xɔse ma me Like an Mawu la to actor, aklɔ it dzi will show ŋuti na wo. you are not yet Ale sanctified. tsi na wo. But this morning, Kɔkɔe you nyenye can le be veve ɖe sanctified. nenye be mekpɔ wo numetoto ya You can wɔa. be circumcised Nɔvinye ke le ɖo to in gaƒoƒo your ya me. heart, Aƒetɔ and the atem Lord can set you free. atsɔ aba na wo dzi. There is the faith Ade that says, nu vɔ yi ke lé the ɖe faith dziwo that ŋutia says, the faith that akpɛ dzo. sanctifies. The same faith Aɖe ɖa will save you right now. xɔse yi ke ɖena me ma. Give everything to the Lord. Ye be bubu yi ke anye xɔse ke kɔ ame ŋuti la. Pardon
eya You hangali get peace, purity, eye and anao power. chifafa anao chochoke eye You can akọ receive wo strength right chichi now. ano nu Your se ye inner le njikanyia man, strengthen, wa me ma yike gbojo strengthen. emmeme la wa tonu se o Believe the Lord. papa to aji se You can possess power now eye na khonu se azo through strengthening be wa faith. tonu se o Weakness comes from the inner man. gbojo If you are emmeme o weak in the chona inner man, you be a coward. You don't be ne courageous. gbojo But when ela the na be inner anye man fofo no to is purged, kake ne nye be sanctified, o klo chi o nchi the power starts o le there. chi na o la Then the Holy o Spirit de na baptism fofo comes, chona la meme you become eye o Goliath nana killer. nu se Pray and talk to emmeme the to Lord. ame eye That atrosu Lord, Goliath I must le be among gbogbo me la those atrosu who get Goliath to the uttermost atrosu part of ame the kako earth to atrosu proclaim ame the gospel. kanleto Pray na and ya talk de to gbe the pa Lord. nyanyua bita mi igbe The dodo Lord raji will help you. apeto le pere mi anchi As Stephen was full of faith, abale ke Stefano yo fun you kakle can be full of Français faith, kakle nu sela full of good works. ha tema yo fun le ndi Like yakle Français Barnabas, abale look Banaba to the Lord. Tarry until you receive. lala la peto la ben kume Until you receive. va sere si me na hoy Pray and talk to the Lord. to gbeda na peto la Remember, you are no salt. don You need kui water. Most Be- part of your body ni is water. hiana So nu ve thank ve ya o God hiana nu ve for the ve to ya water o from above that is falling on you la now. men dekanye apeto la na mi Remain where you agbechi mi are. le nu You are ele not na wa water. me yikele do gbe I ada mean, you are not salt. ele In na part of it, agbechi most part of it is water. Yesu nana agbechi Receive more water. agbechi anui le Remain dekanye where ya you are and ko agbechi pray. anui Pray. pika ke mi le o Pray. mesia mene potare gbe And dodo ra pray me through. to Pray gbeda through. to gbeda to gbeda vevede to gbeda You must vevede be able to endure hardship. eye na tema It's when anya that le sike inner man is o strong. do na ji You don't le care ri about se what you are se o me going through. You don't care about it. eye When me we kanu are me little tom ne le children, even when we are used, we Me love kanu playing ike le football jojomo. inside the rain. It energizes us to play. abale ke devi o If no that na is so, e when chi we ne are not chi jajam born o no na again, chia me what ano about bolu you fom now? le chia me ha Pray. nene mai na mo pa Inside the menu rain, veve ya God will hear gede you. agbo me ha na Pray kpo me until kaka you break tempa through. dolele Heaven is tempa watching you, veve se tempa that if you are going to akoto be ale like Jacob kose la and me da pray si through, kom kom pray. to gbeda Where are you going to run to now? me Pray. kagbo na be asia All yi of o us here, where can we run to? ki kamia tema Remain where you asia jo la are. indikanya o Pray. no bi nye oi The Lord is Beto blessing da. you already. ma le yira me yo le The to gbeda fountain ele of yira me sufficient yo le to gbeda le fullness jikanya through faith. ela nami Sufficient fullness e through agbo faith. soso Your agbo soso sufficiency is in Christ. Yesu me mi Even kona agbo soso ale today, there is fresh supply through e sonship a onu ye faith. ye o na mi le jikanya Every child of God, ma o vi de my pepe God shall supply ye ma o all ado your needs nye hia o through katsanchina Jesus Christ. to Yesu Kristo ji You pray in your house, He to hears you. gbeda You pray Nele in to the gbeda la market, peme He a ele hears do you. to la He si me goes with ele you do to everywhere. pire tia pi kenele ya Through sonship faith, you to receive. ma o vi nye nye be Pray kwasi and amela talk to the Lord. na khoya yara to ma The o bo Lord is blessing you. As ministers of the gospel, ma o we must possess ne what we are telling others to receive. ne yira mi esi We ke mi must be le saved from sin, to gbeda le jikanya ya me sanctified, kpovo filled with the Holy Ghost. nyon to yo We be mi must nye ma o depend vi on wa God, that Nu our veve God de o do is ano a nya pa living pe o me. God. Start blessing Si me God totro. for the abundance of rain Kokwe coming nye nye upon pa pe no no. you. In the same Gbogbo kokwe be vein, nu se ho ho spiritual blessing is coming gbogbo upon pe you. ya yira o Start blessing the ano Lord. mi anto nya ba pe me Pray to and gbeda pray through. Oh, we thank God this morning. What Ita a pene ma o le glorious jikanya. time. What De a gapo glorious pe yata. period. de What mon a popo time nui ata that God is blessing us Ape with tole all yirami. blessings. apetola le yira mi Pray and talk to the Lord. mi to gbeda nya pone apetola We also
We believe as they believe. Mie XƆSE The same faith we Le- receive. XƆSE ma ke yike noble ma to sia. The same faith De XƆSE ma ba fo. in Moses is in me. De It's XƆSE in ma ba fo. you. Le ndikanye ya. The same faith XƆSE ma yike no in Mose si. Elijah is in Yike no you. Elia me. The same faith in Peter is Yike no in Petro me. you. Ne The no same hama o. faith in Paul the Apostle XƆSE ma is yike in no you. Paulo me. Ne no hama o. I believe. Me XƆSE. Therefore have I spoken. Eya ta me funu no. All our communication, all what we say, Nya must yo be in kata mi line gblona. with the word of Nu yo God. kata ye mi We wona la. don't align Ne it, so Tony Roth. kpakple Mau pe nya. Ne so Come kpakple out of Mau our pe nya. mouth. Ye mi ma demo be With our nya mouth we flo ade bless, kento na And the togochu Lord nu will mena mi o. bless you also. Apetola Similar ayira nya pe nu faith. yo. Eye anabe ya Prayer yira to nya the o Lord. adogochu The nu Lord mena is mi. blessing you. Apetone yira mi. E kwatole mi ayira nga popo ya me. Full satisfaction Esi meke through ele to similar peda. faith. Our fundamental sufficiency of surpassing faith. Mi ape The a centurion gososo never had the koko word of God as you have had, to yet the XƆSE Lord said sike putana his nu kata me. faith is surpassing that of many, many Israelites. Ye Yesu ntodi da sebe na nu tu ya be XƆSE ya e puta na mesia mele Israel nyigbaji.